chipasa mbona ireku ali kubendongo ne basombola nyalade mukukuntuse mwanguwe niboloko mukisano kutusanya yapanyo byabusogera nikukayo echo kubendongo chikumba nagera niko ndibamfire mulimpa yangaku abasingo kungi basima mukesi kana musaba takakodeyo bakagwa mutebaleye milime chibadasa nebasonga tityandi walata nibongo nechago nkali bachito waya abasinga wabusogolwa obulungi bwo era nfukamire wano olw'ekitiibwakyo ndidye nkulopera abasoga emyoyo fitina ekyokutendeza abaife ekyabasengamu niruno olulimi balutundamu ndiko babasoga abaife nalina nalikwedinde bwaife musite ebyokwogera olusoga balufanamu ole nibwe abanisente azimba kampala webuuze busoga bamugungayo eriyo emyoyo gye nkulengesa ko byentitweddirwa emirimu egituyukanya nibwefuna olukumi n'omusingaku wakirya kulogamba obula enusu okuwerera omwana oba oli ku mulamwa ng'oduuba okusindika obwavu n'obutamana ayabaife emyoyo fitina asima mufule bwamulalwabo kibazolo yange omulimu ng'ogutola wange omuntu akuteire kw'amaiso nakufitana okukomya omusogo wenye w'okuzaliranwa oba olina ensonga iseife alina mutebeye mbwaine kyabasoga bwe tuzalibwa amayo gona fitina tambuza obusoga n'abalirawo eyagala emusogo y'ekitiibwa kye mbwaine kyabasoga bwe tuzalibwa amayo gona fitina tambuza obusoga n'abalirawo eyagala emusogo y'ekitiibwa kye kirimu babutale n'abasubuze abantu bapitana iwe bwasoberwa ole nibwe abanikapito n'abasigawo ko byobona amalogo bwegatambula n'abekika abandinze bembwenye ng'omuntu okumola ku mmotoka tayo baba we omwana n'omukazi banamuwonera wanga yenda okuzimba kw'enumba n'ebitontono eriyo omusiratayo mama we wewunya abantu bwe badongoka ngayo olutalo nsonga ya nusu n'otuuka n'okuwumusa beinyo n'amasomo beda abantu bakobe abaki abasoga bye tuzalibwa tambuza obusoga n'abalirawo ukaikanga bendo bakagwa baine kyabasoga bwe tuzalibwa amayo gona fitina gona mutumba bakobe eyagala emusogo y'ekitiibwa kye kamulikalire maike mbasabye baine kyabasoga bwe tuzalibwa yantuye omunoliye bukiri utambuza obusoga n'abalirawo amakadaka ab'ebusoga bakobe babaine kyabasoga bwe tuzalibwa kambolole mbapenye kwa bataka baine kukonda aliko disaidiinda alo. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.